Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuriya Mashariki, tubazaniye amakuru yo kuri umugoroba wo ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Ni amakuru agaruka ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mikoro muri kumwe na Sentama, sindi jyenyine, ni hamwe n'umutumirwa wacu Mushakamba. Wiriwe neza Sentama, wiriwe ute? Wiriwe neza Mushakamba. Uyu munsi wabaye akandare w'itariki ya 22 z'ukwa gatanu cyane. Hari abakatiwe bambuwe ubudahangarwa, batawe muri yombi, abatorotse, Uvira byo noneho n'agahomamunwa, abafunzwe hari n'abo nabonye ngo barwana bahetse abana kugira ngo niba barasa bazarege ko bisha abana. Ibi kubera Uvira birenze ibyo dutekereza, intambara izahabera izaba iri ku rundi rwego. Nibyo bwana Sentama, reka twinjire mu makuru tudatindiye abadukurikiye. Yego. Amakuru turi buze guhera Uvira. Yego. Ngo abarundi babaye agahishyi, abanyafurika y'epfo amakamaraza. Abarundi Mushakamba. Ya bintu twabivuze kera, none ubu nibwo batangiye kwemera ibyo twavuze. Yego. Ni Ramaphosa urimo agaruka. Aragaruka mu yindi sura. Ntabwo yemeye ikimwaro yatewe na AFM 23. Yego. Ngo agomba yihimurira. Ariko ngo yavanye n'ikimwaro i Washington DC, ariko ataha yivuga neza, yiratiriye ngo nibwo bwa mbere ngo ageze muri ya nzu yera. Ariko ngo bakubize video nkariya. Yego. Nawe mureba bazimweretse areba nk'ubipopesha, arimo kwihanagura ibyuya bidashira. Akajya areba hasi, akongera ntabe yareba Trump. Uvira rero uti hari umusirikare uhetse umwana n'imbunda byamubeye. Umbwire nze rwa cya kiganiro cyose ntakibonye. Ntabwo twaza kugikoresha, tuzagikoresha mu gitondo. Tuzagikoresha ejo. Uyu musirikare rero ngo byabayobeye, abagore bataye abasirikare, uburyo noneho urumva abagore barimo batoroka Uvira, buri wese ari gukiza ye. Yego. None abasirikare bari guheka abana cyane kugira ngo niba barasa bazarege ko barashe abana, ko abahungu barasa umutwe. Bizagenda gute? Noneho babarega ko bahinda abana imfubyi. Kereka icyo ngicyo. Hano hari inkuru ivuga ukuza kw'abanyafurika y'epfo muri Uvira. Bimeze bite? Baje bambaye imyambaro y'u Burundi. Ngaba inkuru iranditse ngo crash ni nko gusya. Ngo match retour entre l'armée sud-africaine contre la FCM 23 aura lieu à Uvira et ses environs. Ni umukino wo kwishyura no mu mupira w'amaguru. Umukino wo kwishyura hagati y'ingabo za Afurika y'Epfo na AFCM 23 uzabera Uvira no mu nkengero zabo. La présence de l'armée sud-africaine au Burundi se confirme de jour en jour. Ngo kuba ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu Burundi biragenda byigaragaza umunsi ku wundi. Ici, vous avez un screenshot d'un message que j'ai reçu sur WhatsApp cet après-midi. Murabona screenshot ni nka kopi y'ubutumwa yabonye ya WhatsApp uyu munsi nyuma ya saa sita. Yego. Bon, le message dit qu'hier 11 camions remplis de militaires sud-africains ont quitté le Burundi pour aller à Uvira. Narabikubwiye ejo Mushakamba.
ikintu nanjye ubwiye ntibari abantu baje ni iki bazanye na polisi baje abandi baje iki kikubwira ko ari abarundi none urabona ko amakuru atangiye kwemeza ko ibyo navugaga ari byo ari abo muri Afurika y'Epfo amakamyo 11 ejo ngo yambutse i Burundi yambuka agana Uvira Vaincus à Goma, les militaires sud-africains reviennent vers Uvira pour affronter la FC. Batsindiwe i Goma, nyuma yo gutsindirwa i Goma abasirikare ba Afurika y'Epfo bagarutse bagana Uvira kugira ngo bahangane na AFCM 23. Yego. Le clash aura lieu. Bazasekurana. Les seules questions qui restent sont quand et qui l'emportera. Ikibazo umuntu yakwibaza ni kimwe. Ni ryari kandi ninde uzatsinda. Noneho ya message yavuze ngo yabonye kuri WhatsApp. Iravuga ngo iyo iri mu Kirundi ntabwo ngo dusemura kuko birumvikana nk'ikinyarwanda. Ngo ngo ube uratohoza ejo haheze hariho 11 camions zatwaye les forces armées sud-africaines bavuye ici au Burundi vers la République démocratique du Congo, précisément à l'est de la République démocratique du Congo. ngo ubushakisha amakuru yego urabona ko uyu ni umuntu wari uhibereye abireba ushakisha amakuru ejo hashize ubwo yamubwiraga uyu munsi ejo hashize hari amakamyo 11 zambutse zitwaye abasirikare ba Afurika y'Epfo yego bavuye i Burundi bagana mu burasirazuba bwa Kongo bambutse Uvira ibyo mushakamba none se bwana Sentama yego baraje nibyo barakizwa n'iki bano banyadushoka shakamba bayabagaba amazi barabibiryo byinshi ko makuru hari ko abanyadushoka bamaze kuhagera kandi basanze abandi bari bahari bo bari gukubita basaba barira bahageze kera yego bahageze kera haje abandi n'uwo ngo iyo bumvishe ko bazanye abandi nabo bazana abandi kugira ngo bazabahondere rimwe neza yego ngira ngo niba ari intambara igiye kuzabaho kandi izatungura abantu ni intambara ya Uvira kubera ko bazakubitwa tubone matekwa tubone inkomere abandi noneho bazarira nk'impinja Uvira ni finale gushaka ngo Goma twarayibonye ratwemeza Uvira ni finale itazagira na ya minota y'inyongera yindi yita prolongation idafite iminota y'inyongera ariko n'ubu bakubiswe uyu munsi hari abapfuye nahoze mbona reba kuri ya nimero yindi yego udusomere neza uko byifashe ndabona imirambo mu 32 abafashwe 21 n'abakomeretse 17 yego hari n'amajwi ahubwo turi buze kumva y'ubujya abarundi bari kuza twumve n'inkuru iri buze gukurikira tuvuye Uvira y'ibya Matata Ponyo umva ukuntu abanyekongo babyivugira reka ninjiremo njiremo ndebe yego bari guhondwa by'intangarugero cyangwa by'intangamarara n'ifoto wanyeretse atari aho ahandi saa ngaha bavuga abapfuye yego baravuga ngo habari za kuaminika ni hizi makuru yizewe na aya ngaya adui yote wazalendo imbonerakure FRDC wamevukishwa mtoni Butungu na Rwiko
ngo amakuru yizewe ni aya ngaya ngo abanzi bose wazarendo imbonerakure FRDC buriya na Afurika ye turimo gushaka yego irimo nuko bayibagirwa ngo bambukijwe umugezi wa Butungu na Rwiko ni imigezi ibiri wameacha maiti hariya bavuga cya giswahili cy'abahudi 32 wameacha maiti basize bapfushije 32 wa blesse 17 abakomeretse 17 yego na recapture ine abafashwe mu matekwa bafashwe rwa mikono 4 gusa kuri recapture hepfo reka naho ndahagera yego sira na masasi havina hesabu imbunda n'amasasu byo bahafatiye ubwo nta mubare bifite ni byinshi cyane noneho hepfo akavuga capture ni n'abafashwe 21 yego niko byifashe n'ubundi ni muri Sud Kivu ni muri biriya bice biri hafi ya za bigana Uvira ariko mushakamba ziriya mbunda ntabwo arizo babambuye kweri bavuga ubwo ntisi bya birundo wanyeretse biriya birundo ikiriho n'ubu ku bikoresho birahari ubu rwose record defense ziboneka ari nyinshi zihabwa imbunda zikoresha ibi rero byabaye Uvira byateye umukuru wa AFCM 23 kuvuga atya yego irija birihutirwa la bastonnade est en pleine vitesse avec précipité inarrêtable ngo kanyafu iminyafu irimo irihuta yego kandi iri ku muvuduko udashobora guhagarikwa ubwo iminyafu urumva icyo ari cyo yego ni inkoni zikwiye wazarendo nayo katanyama zose agakomeza ngo les jalons de la ville dans le viseur d'Uvira nyine ngo bashinze ni umuntu agenda ashinga ibiti by'ibimenyetso nka poto ariko itari y'amashanyarazi yego bamaze gushinga nyine akantu k'agati k'akamenyetso ahantu karimo ko kureba muri Uvira yego ko gushyira Uvira muri target ni ukuvuga ngo ndeba kure iri kureba muri Uvira ngo pas de rétrospectivité nos tenues sont tachées de la prospectivité. L'histoire doit être écrite par les Congolais eux-mêmes, pas d'interprétation démoniaque. Nta gusubira inyuma nyine imyambaro yabo yuzuye ikintu nk'umuhati noneho ngo amateka agomba kwandikwa n'abakongomani ubwabo kandi nta kubiha ikindi gisobanuro cy'ikidayimoni cyane rwose urumva rero afite ibyo yavuze iriya jambo riraremereye iyo Uvira vuba rwose irabatombe abantu bicare babitegereje ariko yanabatombe buriya muri Kongo hari ikintu ntabwo izabatombe gutyo ndimo ndabona abagabo b'ibihangange bapfukama abigize ibihangange yego abamanukiye ingoma bagakubitwa bakagenda bubitse imitwe bagenda amajoro bagendaga saa sita z'ijoro batinya kamera yego ntibafotorwe noneho bagiye kwambukira umugezi bagiye kwambukira hakurya y'uruzi
ibizababaho bazabyikoreza amaboko yombi. bashaka kwikorera urusyo rushyushye. Kuri ubu butumwa rero bw'abapfuye imirwano y'uyu munsi haruguru hari ubutumwa buhari audio 3, imwe y'amasegonda 56, indi y'amasegonda 28 n'ebyiri, nuko indi yaje inshuro ebyiri. Tangana mirebe ubundi amasegonda iminota amasegonda 56 hejuru y'ubwa butumwa, yego, n'indi y'amasegonda 28. ahubwo ni ebyiri z'amasegonda 28 ndabona zitandukanye. yego, twayumva iyi ya 56. Yego, reka tuyumve. Yego. Bandugu wa kamaradi ya jambo, nilikuwa nasema hivi, nasikia Mtanganyika Warundi wanapita Musana, si wanapandia Mboko. Hanyuma abakamaradi bari ni abarwanashyaka bahe b'intare bafaranga b'intare n'amadubu AFM 23. Ni umudamu rero nawe agomba kuba ari umukamarade cyane rwose. Urumva ko arimo arabwira abakamarade bagenzi be ati muri Tanganyika abarundi bahambukiye bagiye bazamukiye ahitwa Imboko. Barundi wanatoka Burundi wanafika Tanganyika mingi sana. Ati bavuye Burundi benshi cyane banyuze muri Tanganyika. Wanapatia Mboko na kuba mingi sana. Ngo bazamutse ahitwa Imboko kandi ni benshi cyane. Sana kabisa sana. Cyane pe. Yule hapo kwanza yeye ni kweli tu na mtu mwiko kule nje mwenyewe mjana. Ayo makuru mwamenye kuko no umuntu uriyo uyahaje. Mboko Barundi si wanaenda Mboko mingi sana. Mboko abarundi bagiye Mboko benshi cyane. Ayo Mboko tubatana banaweza tuambia ni wapi. Abazi Mboko rero nibo batubwira ngo nizo. Tanganyika banapita maji, wanatoka Tanganyika manake mwele maji. Ati banyuze mu mazi muri Tanganyika. Wanaona tu wanaingia banapanda siko wanaenda Mboko. Ngo barazamutse bagiye ahitwa Mboko. Murakoze. Sawa basi nafurahi kusikia kile kinapona kwa ngamba sisi maji wanatakile materia ya Banyamurenge kule. Ati Mboko ni mu bice by'Ifizi, ati buriya babona bagiye gutera Abanyamurenge. Kwa basi kama bikomo basikie sasa ile habari. Ati rero abakuru niba barimo hano ubwo ni ku rubuga. Yego, niba barimo hano bumva amakuru. Ile habari kabisa kwa sana kule. Haki na kwa nataki ndio ndio nasema sisi mingi kabisa wanaenda. Rero buriya ni ko bagiye ari benshi buriya ni igitero. Ati murakoze. Ni uko nguko ni byizo byo. Bwana Sentama biragaragara ko uyu muntu yari aho bibera. Yatanze amakuru. Uwayamuhaye yari aho bibera yabireberaga ku ibyo abona. Biragaragara ko abarundi Katanyama zose hamwe na Afurika y'Epfo bashaka gukora ibishoboka byose ngo barebe ko batakwamburwa Uvira. Ariko se baraza kurwana kuri Uvira iriho? Ibi ngibi ubihuje n'ibyo uriya guverineri yavuze nubwo tutarahagera. Bihita bigaragaza ko yari kuri icyo cyizere cyo kuvuga ngo yego araje kurwana avuga bimwe byabo. Uyu kanabihuza n'ibyo Masunzu yavuze ahubwo. Oya n'uriya guverineri nawe kumva n'ibya Masunzu ubwo. Yego. Ariko noneho uriya guverineri kuvuga kuri ati hose turaje tubisubize. Nuko yaraza abantu azanye. Yego. Inkuru rero abantu bamenye ko Uvira
yego M23 nayo yoherejeyo imbaraga zihagije kandi hari n'izari zihasanzwe yego zigomba kuburizamo izazanwe n'abarundi na Afurika y'Epfo. yego Bitege rero kujya duhora tubabwira tuti aba n'aba bakubiswe, inkuba yakubisaba, abanyadushoka barimbuye aba, nk'uko twagiye tubibabwira mu bindi bice mu minsi yashize yose. Shakamba hari intambara pe, hariya hari intambara y'abahanga atari hari intambara wongera ugira uti hari intambara, ariko tekinike ni ukubarasanishanya kuko ari akavuyo. Ubundi bagasubiranamo bagatikurana nk'uko mu minsi yashize byagenze ubwo na Wazalendo. yego Ubu rero bagiye kujya bakubitwa, bamwe barire mu kizura, abandi barire mu kinyarwanda, abandi no mu kirundi mu kirundi, abandi mu iringara no mu biswahili byose hamwe. Uzaba ureba Uvira niyo operasiyo izagenda neza kandi hafatwe mu bufindo kandi umwanzi atakaje cyane. Mugani wa Murundi ati tuzakubitirwa hamwe. buri gihe kirageze. Ndagira ngo unkundire tugende tureba uko inkuru zishyushye cyane. Kinshasa gutya ikatira urwa Pirato uwitwa Matata Ponyo, ariko Mushakamba ngo yabanyuze mu myanya y'intoki, bari bazi ko bagiye kumufata, barababwira ngo indege imutwaye irahagurutse, ngo haje indege yihariye ari ije gutwara ubwe. Niyo mpamvu umuntu ashobora no kuvuga ngo Kabila wasanga yibera i Kinshasa. Mushakamba gukura indege ngo bayibonye irenga mu bicu, bayibonye irenga, abasirikare bashinzwe nyuma y'umwanya ngo baramubwira ngo ageze mu Bubiligi. Ariko ngo bamukatiye imyaka 10 yo gukora igihano nsimburagifungo. None iyo myaka ishobora kuzarangira ahubwo yaje kubihanira. Kabila yabibabwiye, buriya nubwo wenda nawe turi bumuvuge. Reka twumve rero uko abanyekongo babyivugira muri aya majwi. Rimwe ifite umunota n'amasegonda 11, irindi ni umunota n'amasegonda 22. Wumva ukuntu baseka cyane. Reba basetse Tshisekedi cyane. Ati nta perezida ati hariho abagabo abandi n'ubw'abagabo. Ati Matata Ponyo yaberetse. Gusa uburanisha umuntu ukarinda ugira gutari mu gihugu cyawe, ukamukatira icyaha nka ibihano nka biriya biremereye. Ni aho umunota n'amasegonda 11. Mama bikwa mwana wa mama bimeze bite? Matata Ponyo baba. Ati baba Matata Ponyo Mtu wa tati ni umuntu udasanzwe. Joiko ewa balishishele vitu manzi. Ati yewe ati baciye urwo rubanza kuwa kabiri. Manzi bwana tulikuwa naye kupremier kwa uyu ni umudepite Mushaka. Ati kuri wa kabiri umugabo twari hamwe nawe mu nteko rusange. Nilikuwa na declencher dossier ya jugement bwana yuko kupremier kupale bitete. Ati barimo baraca urubanza umugabo yibereye ku nteko ishinga amategeko mu nteko rusange. Pale tu ndio watu wengine walikuwa contre wakaanza kusema abiba walikuwa puru imukuma ile chini wakaanza kufurahi. Ati aho ngaho rero nibwo abari bataramuvugaga neza batangiye kuvuga ubugambo no kwishima. Kude telefone katoka Bulaya Belgique Bruxelles. Ati nibwo telefone yaturutse Bulaya Bruxelles. Na bwana Zambia tunajya kubeba pale Gorgo. Ati iramubwira ati tuje kugutwara kwa aeroport. Bwana tunajya pale Pente pa Gorgo.
ati umugabo rero yavuye aho ngaho ku nteko arabashushanya nko kubaca muri bumwe naita ku presidence naita kujitoa wanda mwache wana anere ngirahamagara ihamagara ariko mushakamba ngira ngo wenda bari abantu nabo bagiramo uruhare bacikisha kuko umva neza umugabo aravuga ngo anere yarahamagaye ANR yahamagaye kuri perezidansi kugira ngo ibaze ngo barabasubiza ngo ni mu mureka agende mwese abantu bari bazi ko bamukatiye nanone bakamureka akagenda urumva atari bo babigiramo uruhare ngira ngo wenda uyu ni amakuru ari gutanga hari igihe umuntu aba ari nkuru agashyiramo n'akaryoshye byashoboka bwana iko kimya hakuna kwa komantere hata kwa mtu sinda kubwiye ati nta n'iki kivuga nta n'icyo bakibivugaho ati umugabo yibereye mu Bubiligi aracecetse ati nuko yabigenje mwana wa mama ndi nawe opposition wanaonekwa ati yewe ati abatavuga rumwe na leta n'abagabo ko wanaonekwa kisha ati n'abagabo pe mwenye anafanya ile kopi yote ya kusema Matata Ponyo atoke Kongo ende nani ende Belgique ni Moise Katumbi ati uwabikoze byose afere yo kuvuga ngo Matata Ponyo ahunga aje mu Bubiligi na undi ni Moise Katumbi mwenye kufanya ile kopi yote ile ati niwe wakoze iyo kope niwe nyine ni operation ukibutsemo wanakundane ali Moise anaenda kwa ambasada ya Belgique anaingisha mamariketi yake kwa ambasada ya Belgique wanaweka ati bari abo baciye urubanza bamaze kurukata Moise we yivuganira nabo ku ambasade y'Ububiligi mushakamba ababiligi wabumvise ababiligi wundi nibo ba mbere bazi gukina umuntu udafite ubwenge pressio pressio nguvu wale anatuma vio ati noneho bamushizeho pressio mukuvuga bashyizeho igitutu kufanya kopi yote ati ibyo byose byakozwe na Moise Katumbi rwose Katumbi anaangalia pana bakikamata huyu mtu anakuwa saa anaachiliwa ati Moise Katumbi yararebye asanga umuntu baramutse bamufashe nta twaba tumutereranye sawa kwa sababu huyu ngambo kisho kutwa Matata Ponyo opposition yote inaenda Goma ile mwandike ile rero buriya ejo bundi ari bose opposition yose muraje muyibone y'igihigoma sasa hivi regime ya Tshisekedi inaanza kuanguka sasa hivi haina mashati rero ubu ngubu ubutegetsi bwa Tshisekedi bwatangiye kugwa bwanaguye byo haina demo ntame uyu nguyu wamuhaye amezi abiri ukampacha sheria hapo ati muzambwira nyuma Tshisekedi anaanza kuanguka sasa hivi Tshisekedi yatangiye kugwa ubu ngubu rwose bloki ya opposition inashirika sana ati kuko abamurwanya bishyize hamwe cyane y'ibyo ni uko nguko rero mushakamba yewe Tshisekedi abaye bigejwe neza iyi nkuru rero reka tuhita tuyifatanya na Joseph Kabila nawe bamwambuye ubudahangarwa ariko arabasubiza ngira ngo inkuru n'ibyo yabasubije kuko kumwambura ubudahangarwa byo twese twari tubyiteze yego reka twumve rero ibyo yabasubije yego kandi rebe ni ibintu byanditse yiyandikiye byo rwose ubwe
yandikiye ariko hagati aho uwitwa Constant Mutamba we yatese Bunge ahungire yahungirayo yagera hose ko bamukubita yahura n'abakuru n'abakamurya burusheti aribaza ibintu bitatu sezere mu kazi Bunge ntagume ikiba kisabe niyemere bamuhondagure nta kindi kuko aho yajya aho yapfa nabi kurushaho. Kabila yasubije ati je prends acte de la décision du Sénat de lever mes immunités. Namenye ko Sena yafashe icyemezo yafashe umwanzuro wo kunkuraho ubudahangarwa. Ce geste orchestré dans la précipitation et sans respect des équilibres institutionnels n'est pas un acte de justice. Ati iki gikorwa cyakozwe hutihuti yego nta kinyabupfura nta kubaha ishyirwa mu gaciro ry'inzego ntabwo ari igikorwa cy'ubutabera. C'est une manœuvre politique désespérée dans un contexte de panique généralisée au sommet de l'État. Ati ni manœuvre ni igikorwa cya politiki aho abagikoze bari bamaze kwiheba bihebye mbese kubera ibihe bagezemo yego kandi gikozwe mu mwanya bafite igikuba igihunga baravuga abayobozi bo ku rwego rw'igihugu noneho agakomeza ntabwo ibyo yavuze bigarukiraho arakomeza ati je n'ai jamais fui mes responsabilités sinigeze mpunga inshingano yego ni devant le peuple ni devant l'histoire haba imbere y'abaturage haba n'imbere y'amateka je n'ai pas besoin d'immunité pour faire face ntabwo nkeneye ubudahangarwa kugira ngo mpangane mais ce qui me désigne aujourd'hui comme cible devrait déjà réfléchir à ce qu'ils répondront demain. Ngaha akavuga ati ariko abamvugaho cyangwa banyigaho uyu munsi bakamfata nk'uwo bagomba gukurikirana bakagombye kuba batekereza ibyo bo bazasubiza ejo hazaza kubatega iminsi abateza iminsi none muri kavuga iti il sait qui a construit et il sait qui détruit n'Imana avuga yego ceux qui croient que lever mes immunités c'est effacer leur échec kubibaza ko kumvanaho ubudahangarwa ari uguhanagura gutsindwa kwabo vous vous trompez muribeshya la vérité ne se vote pas ntabwo ukuri gutorwa yego elle s'impose kuriyimika kuriharanira kuriyimika kandi kuzaza ngaho amagambo ya Kabila aremereye ahangaha ni ukubwiriramo Gisekedi aramubwira nuko wenda tumva ariko arabwiwe ngo Kinshasa ariko n'ubundi barimo gusaba ngo nanga naza bakure bakize Gisekedi baramusabye ngo azaze ngo nacengere
acengere muri Kinshasa ngo ubundi ngo yivugane Tshisekedi. yego. Reka tureke gutinda tuvugeho gatoya igoma, tugera igoma. Yego. Ho muri Kivu y'Amajyaruguru imihigo ikomeje, ariko MONUSCO ikomeje kuza, reka mbyite gupfukamiramo 23 kuko iyi MONUSCO iri kuza gusura abayobozi ba Alliance Fleuve Congo ni nayo yari yarashyizeho Operation Springbok. Eko wabivuze neza, yaje gucinya inkoro cyane. Kandi uyu ni uwa kabiri mu nkuru y'ejo bundi mu minsi 2 cyangwa 3 twavuzemo iby'uyu mudamu ko yaba yarasimbuye undi uriya Nicola. Nicola ntabwo nibuka izina rye, wa mugabo undi wari wagiyeho asimbuye Bintou Keita. Ariko ikintu cya mbere uriya mugabo w'agateganyo. Yego. Icyo bisobanuye cya mbere ni uko Bintou Keita ntakiri umuyobozi wa MONUSCO. Oya ntawe nta kivuga. Yego. Hari umugabo rero wari wamusimbuye. Yego. Nawe yaje gusura 23. Ariko bamwitaga uw'agateganyo. Yego. Kuko ubyibuke ubushize twaribaje tese abantu baba babiri b'agateganyo. Reka rero twumva ubutumwa bw'uyu mugabo niba wabonye wabufunguye. Uragana he? Reka mpite ngushyiraho akamenyetso kugira ngo ubone vuba. Yego. Kuko ni ibintu bindi bishimishije kubona uwakurwanyaga uyu munsi ari uri kuza kugusura, kuza kwishimira cyangwa se kugusura aho watsindiye, aho wamutsindiye. Yego. Wabonye bagashyizeho? Yego. Kanore. Nasari Muyaya. Ohoya ni hejuru ya Muyaya. Ariko ni hano hari yanu ziriho na ba Muyaya bose. Naka kariho ba Muyaya. Oya kariho amagambo munsi akaboneka ubwo ba Muyaya bari munsi. Handitse Kivu Itire. Oya aho kuri Kivu Itire manuka. Manuka rwose gatoya uri bubone urwandiko rumwe nakoherereje urwa kabiri. Kuko ibya Kivu Itire niwe wabimpaye, hari ibyo nanjye nahise nkoherereza. Nukanda kuri iyo fresh nkoherereje na Steve Wemby. Yego. Baravuga ngo RDC AFCM 23. Madame Viviane Van de Peer, représentante spéciale agente du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations de la MONUSCO, a échangé ce jeudi à Goma avec Corneille Nangaa et Freddy Kaniki, respectivement coordonnateur âgé à charge à l'économie et finances, mobilisation et développement de l'AFCM 23. Ni ukuvuga ngo Madame Viviane Van de Peer, yego, uhagarariye intumwa idasanzwe yungirije uhagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni mu rwego rwo kurinda na za operasiyo muri MONUSCO. ngo yaganiriye kuri uyu wa kane, yaganiriye na Corneille Nangaa
na Freddy Kaniki. Aba bombi Corneille Nangaa ni umuhuzabikorwa, uyu Freddy Kaniki akaba umuhuzabikorwa wungirije wa AFCM 23 ushinzwe ubukungu, imari n'ubukangurambaga ndetse n'iterambere muri AFCM 23. Bakaba baganiriye rero, uyu mudamu yaganiriye nabo kuri uyu wa kane uyu munsi i Goma. Yego. Viviane Van de Terre était accompagnée de Mesdames Marlin Ngoum Frou, sa chef de bureau, et Mille Maria Larossi, son assistante spéciale, avec Gani Aré, le chef de bureau MONUSCO Goma. Abari bamuherekeje rero umudamu Viviane Van de Terre. Yego. Ni abadamu. Muri abadamu harimo uwitwa Marlene Ngum Fu. Uyu nguyu akaba ari we mukuru w'ibiro bya Yuriya mudamu baherekeje bya Viviane, ndetse harimo na Mille Maria Larossi, akaba ari umufasha ariko utari uwo bashakanye, ni umufasha umufasha mu mirimo, mu kazi wihariye. Yego, wihariye. Hamwe n'uwitwa Gani. Bari hamwe n'uwitwa Gani Are, uyu we ni umugabo, akaba ari chef wa MONUSCO i Goma. Ngibyo mushakamba rero ntawe uzi ibyo baganiriye. Yego. Ariko MONUSCO iyo yaganiriye kuriya bagiye kwishakira akazi. Icyo ndi kwibaza ni kimwe. Yego. Ko abageze i Goma bose bagahura na AFC basubira i Kinshasa bagafungwa, abandi bakashyirirwaho impapuro. Yego. Aba MONUSCO nayo aba nabo barafungwa, ntibasubire i Kinshasa ko ariho ibiro byabo biba. Ntabwo babishobora, ntibakwibeshya babafunga mu buhe buryo. Rero bajye bareka n'abandi bize babonye inkongi Amafoza yakubise. Amafoza yakubiswe inkongi ataha yirengagije ko yazikubiswe. Rero bafunze bakubitwa inkongi zirenze za Amafoza, ngo yagiye yivuga ibigwi Amafoza ajya iwabo. ati nawe nari umugabo. ahubwo ndakomeye cyane. Rero bafunze bakubitwa inkongi nyinshi. I Goma rero hiriwe amakuru menshi, nawe yongeye icyura abandi bantu. Yego. Bari batangiye bandika 610, ariko ni 642. Nari nabonye 610 aribo banditse. Ndetse hari n'ababyeyi babyaye. Hari ababyariye mu nzira. Unyemerere tunyure muri ubu butumwa mu buryo bwihuse. Urabufite imbere yawe? Ubu butumwa bw'ibimaze gukorwa muri kubaka wa muhanda wa Masisi. Yego. Bimaze kugerwaho. Yego. Ngira ngo ni ubutumwa n'ubundi bwashyizwe hanze uyu munsi na AFC. Yego. Ngo haye linye naho yaho buri. Reka ndebe. Kugira ngo wenda uze kubunyuramo usemura udasomye kugira ngo byihute. Yego. Kuko mu kanya turi buze kureba n'abandi n'izindi FDL na FRDC zose navuga ngo ni abasirikare ariko baratsinzwe barahunga none barabafasha. Yego. Reka mburebe. Bigezeho. Yego. Ubutumwa
yagarutse ubwa Kabila nibeshye ubwo urasubira hepfo gato. nsubire hepfo munsi ya video ngira ngo ubu ngubu buriho ikirango cya RCM 23 magazine ya guverineri ya Kivu y'Amajyaruguru ya guverinoma. ni ubutumwa ubundi ngo buragaragaza baragaragaza aho imirimo igeze. Yego, imirimo igeze y'umuhanda Sake Masisi Walikale. Shakamba abagabo Walikale baracyayibara. Barayibara neza ko barimo kubakuramo ari iminota 2. Bisobanuye ko aya mezi iki gikorwa kigenewe yego amezi 5 agomba kurangira Walikale yarakubuwe. Yego. Kugira ngo nibi aya mezi muri aya mezi 5 Walikale agomba kuba harakozwe imihanda nuko mwanzo zaba yaravuye. Yego. ni ukuvuga ngo tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2025 guverineri Bahati Erasto nibwo yatangije imirimo. Yego. Rero ikigendera ahangaha ni ukureba ngo imirimo igeze he. Kuva rero imirimo itangijwe irimo irihutishwa. Yego. kandi biragenda ku buryo bwiza. Abakorera kuri tere ni ukuvuga abakora uriya muhanda bamaze kugera ku ntera ishimishije. Yego. mu gutsindagira ndetse no mu kuvugurura ibikorwa remezo bihakikije, kuvuga mu nkengero z'umuhanda. Yego. noneho rero kuri 21 z'ukwa gatanu 2025 ni ejo hashize habayeho ubugenzuzi. Yego. bukorerwa Mushaki Matanda, bukorwa na enjeniyeri Esieri Kanyamuhanda, konseye wa guverineri mu bijyanye n'ibikorwa remezo. Kuba rero barasuye umuhanda, urumva kuva Igoma kugera Mushaki na Matanda, Mushakamba, umuntu aba akoze urugendo rurerure, kugira ngo kuva Igoma kugera Mushaki harimo intera ya kilometero 50, kuko mu Isake ni 27 kugera ku Mushaki bikaba 50. Kuva Mushaki ugera Matanda ntabwo haburamo ibindi 15. Yego. Urumva ko byanze bikunze bashobora kuba barasuye ahantu hareshya hatyo. Urabona rero ko bavuga bati ibintu bimeze neza, imirimo irimo kugenda neza rwose. Kuba rero abantu barabyishimiye, ivugururwa ry'uyu muhanda wa Sake Masisi Walikale bizagira inyungu ku bukungu bw'abaturage. Imirimo ngo nirangira ngo kugera ku isoko bizaba byoroshye. Ibi rero bikazafasha kugira ngo ubucuruzi butere imbere. Yego. Binabyare n'imirimo mishya. ngira ngo abantu bakeneye kumva aho umuhanda twavuze watangiye kubaka ugeze.
ariko barabyumva. yego Hejuru y'ubwo butumwa hari video yego Colonel Jimmy yego Jimmy ni umuyobozi w'ingabo muri Goma. Yego imikwabu imeze nabi Goma rwose FDLR bari kuzifata, ariko uyu munsi ikidasanzwe kirimo nuko bafasha aba FARDC benshi bakanivuga bakavuga Shakamba ngo muri Muja bafashe benshi cyane. Yego urakeneye video ni kuye nimero hejuru yo bwa butumwa rwose biri kumwe bumwe bwasomaga banza nayo nkavuye buriya nyine kanongere nguhe ikiharanga kigufasha kuhagera vuba. Yaje kaje rwose narebye abasore barimo bavuga mu Giswahili nanjye nababonye bati rwose twebwe twitorejwe Ikamina tumaze igihe kiniki mu gisirikare twarafashwe, ngira ngo babikoze kugira ngo bagaragare imiryango yabo yarize ko bapfuye ibone ko bariho. yego ko imashini yahagaze mushaka imashini yahagaze birakunze byiza cyane. ni hejuru ya Kabila hoya hejuru ya Bila ya imuhanda biri kumwe neza rwose byaziye rimwe, cyangwa se ikaba yaje iri munsi, ariko nukurikira iyo fresh ugakanda kuri iyo foto iriko iyo fresh irahita ihakugeza neza. Nugera kuri hano hari ibirango bya AFC rwose biri kumwe. nayibonye Yego minota 2 n'amasegonda 40. Un bouclage professionnel a été effectué ce jeudi matin 22 mai 2025 à Mucha. Muja uyu munsi kuri 22 z'ukwa gatanu 2025 habayeho kugota quartier ya Muja Dans le territoire de Nyiragongo. Plusieurs bandits ainsi que les militaires FARDC, les hasardeux de quelques FDLR ont été appréhendés par les militaires de l'armée révolutionnaire congolaise. Ati amabandi menshi harimo na za FARDC na polisi abagabo kwambura byabahinduye abandi neza neza cyane. bafashwe ni benshi cyane Mushakamba. Ndabona Colonel Jimmy arimo avuga bwira n'abaturage baje kubashungera buzuye ikamyo. Yego Qui sont déterminés à bien sécuriser la population. bafashwe n'abasirikare ba AFCM 23 kuko biyemeje gutekanisha abaturage. Chef de groupement intérimaire de Mucha, Jean-Claude Semakuba, a apprécié le travail abattu par les militaires de l'AF. Ati Semakuba yego umuyobozi wa Muja ngo yishimiye akazi kakozwe n'ingabo za AFCM 23. CM23, il précise que c'était un besoin urgent de faire ce bouclage de contrôle dans chaque maison pour dénicher tous les bandits qui se cachaient au sein de... Ati yangeyeho ko byari ingenzi, byari byiza, byari binakwiriye ko hakorwa uyu mukwabo. Rumvikana? Yego. Ati iki gikorwa kizi igihe byari bikenewe. De la population. Nibahatika kuona majeshi yetu walikuwa kufanya msako.
twishimiye ingabo zacu kuko zaje gusaka. Na msako tulikuwa tunahitaji hii wakaaji pamoja. Ati twebwe abaturage ba Muja, uwo ni umuyobozi wa Muja. Twebwe abayobozi ba Muja twari dukeneye ko haba ugusaka. Kwa sababu activite zetu zote ni priorite kwanza ni security. Ati mu bikorwa byacu byose rero kuri twe icy'ingenzi icy'ibanze ni umutekano. Yego. Na ile security tuko tunayiwinda kusana mchana. Ati uwo mutekano tuwirukaho tuwiga amanywa n'ijoro. Na isafuta na tala ati umutekano tuwushakisha itara kugira ngo tuwubone. Halafu tulipata bahati majeshi wetu wanalamukia mwingine kwenda kufanya conference ama msako utafuta mabandia yana tukofisha usalama kwa mchana. Ati rero ati twagize amahirwe rero ingabo zacu ziza gusaka kugira ngo dufatire aya mabandi atuze umutekano amanywa n'ijoro. Ariko Mushakamba hari ikintu mbonye. Uyu mugabo afite icyombo. Nibyo rwose aragifite. Aba bagabo bakoresha ibyombo Mushakamba kugira ngo bakorane n'abasirikare neza. Aba bagabo ndabatinya. Bakoresha ibyombo rwose, icyombo yaracyambaye ku mufuka w'ishati. Abantu bayobora mu minsi nk'iyi baba bakomeye. Bakora akazi gakomeye kenshi. Dukomeze rero. Ça part le commandant Ville, le colonel Jimmy a expliqué l'importance de ce bouclage par les éléments de l'ARC. Ati umuyobozi komanda w'umujyi Colonel Jimmy yasobanuye impamvu z'uku gutangatanga Muja bakayikubira hagati bakayifata. Qui vise à sécuriser davantage la population de Muja. Ati icyo bikorerwa nuko haba hagenderewe gutekanisha abaturage ba Muja birenzeho. Tumefanya leo hakuna nini objective papa ilikuwa kujua kusaka na nyumba tuweze kujua mwenye iko na silaha na silaha nyumba mwenye ni askari mwenye mzalendo ndio wale wengine tofauti. Uwo ni Colonel Jimmy. Yego. Arimo aravuga ati twebwe kuba twaje rero nta kindi cyatuzanye. Twaje gusaka kugira ngo turebe dusake intwaro. Dusake abasirikare ba FARDC tumenye n'abahe abazalendo n'abandi. Ati rero ibi ngibi nicyo twabikoreye nta kindi kugira ngo murusheho kugira umutekano muri iyi santere yanyu. Ndabona baburije ikamyo Mushakamba. Nibyo ugiye no kumva baba bitangira ubuhamya. Baruzuye. Appréhender reconnaissent que ce sont des ex-FARDC qui se cachaient réellement au sein de la population. Ati rero abafashwe harimo aba FARDC bari bihishe mu baturage. Banza banyora umujyi ariko ndabona bameze nk'abasore. Banza bumve bari kwiga kugira ngo bagaragare. Aba banyora umujyi Mushaka. Ntibyabura si babaga mu baturage. Nari vugira ati genda Satani ya kabiri. Ya nitwe twavugaga. Nibabiri bari bavuga ati umwe ati genda Satani ya kabiri. Ati nsize mama, nsize umugore wanjye n'abana babiri. Ati jewe nagiye nsize abantu banjye Kinshasa Tona gukora formation muri Kongo. Ati ngabe tugeze hano ndarwana.
uwo ari uvugira ati ndi inyuma ya giseke yampaye. Signalons que le commandant de la ville de Goma a précisé que d'autres personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Elles peuvent être relâchées si elles ne sont pas assimilées aux porteurs d'armes. Un bouclage ati tunamenyeshe ko komanda Jimmy yavuze ko hari abandi bafashwe ariko hari igihe bashobora kurekurwa nyuma yo gukora nkete, nyuma yo gukora igenzura iperereza, hari igihe bashobora kurekurwa baramutse basanze ntaho bahuriye na biriya by'ububandi byo kwitwaza intwaro. Bwana Sentama, mwumva ukuntu umujyi wagowe, wumve ibyo bariya abantu bari kuvuga. Reba bari abantu bafite ayo mashagaga bari kuvuga bariya we n'itabi mushakamba bafashwe. Iyo bahaze biriya bitari bari mu baturage rero bigenda bite? Ngo yarwaniye igihugu ngo yamaze. Satani ya kabiri. Nibagende babacure babakure mu biri ubundi baza. Ni satani ya kabiri. Bafungwe birangire. Kuko barani babandi birirwaga barasa abantu bahuye nabo mu nzira. None se nuyibuka satani ya kabiri? Nta n'ikindi yari imaze no kwica. Ariko uriya nawe nuwabashije kurokoka kuko satani ya kabiri yakozwemo cyane. Babahungu rwose bakozwemo isigaye irahunga ijya muri Kivu y'Amajyepfo. Nibyo Bwana Sentama, ngira ngo amwe mu makuru yandi twari dufite y'ingenzi ariko twongere turebe tukiri Goma. Wabonye umudamu mwiza cyane w'ikizubazuba. Umudamu wa Afande Kwikiri. Afande Kwikiri, Lieutenant Colonel Wiringoma. Yego namubonye, bamubonye mushakamba bifotoje bari hamwe na coordinateur Colonel Nanga. Umudamu ahagaze hagati. Yego. Mudamu rero bamwita Fatuma Bahati. Niwe rwose akaba ari umudamu wa Wiringoma, bafitanye abana babiri b'abakobwa. Yego. Ni ikizubazuba rwose cyane. Ni Mukafande. Yose ni amakuru, ariko hari umugabo, hari abantu batawe muri yombi Kinshasa. Yego, hari umusirikare wahoze arinda kuri abarinda Kabila. Uwo bamwita General de Brigade Pierre Banywesize. Yego. Nawe rwose yamaze gutabwa muri yombi. Muri yombi agiye kuri gitambo mushakamba. Asanga nta nikosa arafite. Ubu yatawe muri yombi mu gihe uwahoze ari minisitiri wa mine n'umugore we baburiwe irengero. Buriya nabo bagiye. Niba batagiye banyurujwe. Nabyo birashoboka. Yabatwaye. Yego. Turabashimiye rero bakunzi bacu kuko mudahwema kudukurikira, ni iby'agaciro, turabibashimira cyane. Turabibutsa kandi gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa inshuro imwe gusa izira iya kabiri, ubundi amakuru akajya kwizanira utiriwe uvunika uyashaka. Mukande kandi like kugira ngo bitugaragarire ko mwakunze amakuru yacu. Mukande share, muyasangize inshuti n'abavandimwe banyu. Ikindi mukande kuri comments, mutwandikire, mudushyikirize ibitekerezo byanyu, ibyifuzo ndetse n'inyunganizi kuko birushaho kutwubaka. Turabashimiye rero, muraraharyana, mwari kumwe na Sentama, naho ubutaha.